mu gace kahawe ingabo za East African Regional Force ubwo n'abandi b'abarundi n'abarundi rwose ku itariki bagatanze ku 16 z'ukwa gatatu ngo ako gace kongeye kwisubizwa n'ingabo za guverinoma kuko ku munsi w'ejo bundi barwaniye biti Murimbi ingabo za leta na M23 yego gusa urabona yuko umwuka uhari ntabwo ari mwiza umujyi wa Goma wuzuye FDLR nyinshi cyane no ku mipaka bagiye bazishyiraho urumva umwuka ntabwo umeze neza byo harimo kwitegura intambara ku mpande zombi Faransa umuntu iyo umwaveritishije rimwe cyangwa kabiri gatatu nta kindi kiba gisigaye ni uko mufatira ingingo kuko mu kirundi wacu bavuga ngo kabiri karazigwa gatatu nibara byumvikana umuntu aguteguje rimwe ati iki kintu ukagisubira ndafata ingingo ukagisubira kabiri ukagisubira gatatu aba yakubwiye ati izo ngingo zawe ugomba gufata ntazo mbona zifate nyabiganiro yarabitumiwemwo nta biganiro ifite intuze M23 kuko ntavyo yigeze itumigwamwo nivyo yakoze ni do bonne foi icyo gukora ikintu kugira werekane yuko wewe kumbure wubaha none nimba Bertrand Bisimwa afise ahantu yasinye ku masezerano ya Bujumbura naho twereke avuga ngo M23 itegerezwa gusubira inyuma ngo igasubira muri Sabyinyo nkuko bo babivuga nukuri ndaheza ntsindwe ndabandi mu makosa byumvikana ko M23 nimba igomba intambara yaramaze kuyihabwa kera ikaba ibona itagomba intambara naho nishire mu ngira ivyo yemerewe mu masezerano ya Bujumbura ivyavugiye Bujumbura isubire muri Sabyinyo reka rero tubahe ikaze mwebwe mwese mudukurikiye mukurikira ikiganiro kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com nkuko bisanzwe rero iburyo bwanjye hari Meki Kayiranga umeze neza nawe ndakomenda shima Katonda urashima Katonda wakora kusima reka rero tubabwire ngo nubundi tuje mu kiganiro nkuko musanzwe mubibona ikiganiro vugiye kibanda ku ngingo zitandukanye ntabwo uzaburamo diplomasi ntabwo uzaburamo politike ntabwo uzaburamo ubukungu cyane cyane twibanda ku biyaga bigari no kureba uko isi inyeganyega Meki kureba hirya no hino cyane cyane twebwe ntitujya kure umutekano ntabwo twajya kure umutekano rega burya nta mutekano ntabwo ibintu byavamo abagaba b'ingabo bakuru za SADC ngo bikomye RDF rwose abo bateye mu gatebo kamwe nanuza na yego barara badasinziriye kubera RDF bati rwose abo bantu bitwara RDF gahunda zabo gute igitangaje nuko ari ibihugu bikeya cyane ni ibihugu bike cyane aba ko bisa nkaho byemeye gusa nkaho bijya mu mujyi wa Kisekedi birimo South Africa hakabamo Namibia ariko Botswana nayo na Zimbabwe ngo byarahakanye biti tuzajya tuba indorerezi na za Mozambique ngo na Zambia zigiye hakurya ubwo batoragurira mwanzuro barareba bakavuga batese ibyo bintu muhoramo bidashira n'ubundi reka tujye ku ngingo z'ingenzi turi bwibandeho turibande ku kibazo cy'umutekano mu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko tunareba hamwe turi bugerageze gusesengura turebe Kongo irimo kwikubita ku gatuza ivuga iti ubu none twakubitana na M23 irimo gusohora amatangazo ameze nko guteza ubwega ubanza ishaka kurwana yabuze impamvu urumva ikamera nk'ishinja Kinshasa ngo rwose murabona ariko nayo yasohora bose barayasohora ubu ngubu mbega muri make buri muntu wese ameze nk'ufite ugutoki muri trigger habuze ubanza undi kubera yuko turaza kubona yuko hari impamvu nyinshi zishobora kubangamira buri umwe wese gutangiza intambara ku ruhando mpuzamahanga byabangamira gute se kandi intambara n'ubundi bayirimo intambara ndavuga kongera gutangiza intambara bundi bushya kuko bamaze igihe kirekire kitari gito nk'afa amezi abiri imbunda zisa nkaho zicecetse mbere yuko tuza muri studio nabanje kubaza buri ngoma niba hari imirwano ihari ngahitubwireho atubwira ko ntayo ahubwo atubwira ko ijwi rye turaza kugensera mu kiganiro baryumve yadusubije by audio voice ariko icyo umuntu yavuga cyo nuko kuvuga ko intambara muri Kongo idatutumba Meki yaba kabije cyane ko mu mezi 3 cyangwa hafi 2 yose ashize
inyeshyamba n'abasirikare bakoze imyiteguro ikomeye yo kurwana. bose bariteguye kandi buri wese akagenda agaragaza ibigwi bye, ariko cyane FARDC yagiye habaho gusura abasirikare, no kubatera morale. w'ingabo mukuru Ciwewe yarabasuye, azenguruka igihugu cyose ababwira ati noneho inshuro ikurikiyeho nta gutsindwa kurimo, fire on fire, ni fire twebwe tuzarwana. noneho hakaza ntuza uriya Constantin Ndima, ari nawe ukora ibikorwa byose by'abasirikare n'abasivile muri Nord Kivu, nawe amaze iminsi asura ingabo, mbese ubona ko buri wese buri ruhande rurimo ruragira gute ruragaragaza imyiteguro runaka. Ibyo kandi biraba mu gihe M23 yadutangarije mu kiganiro cy'ubushize yuko 95% bya zone tampo aho bari baravuye FARDC yamaze kuhisubiza. Wiringoma kandi uziko yanatubwiye ati hari agaseke tubabikiye ati wowe muzabimenya. Bakabikiye bande mbese buri ngabakubana bari badukurikiye buriya nese wamenya rinde. Nako kandi David, hirya no hino abaturage bakomeje gutakamba, bamwe bapfa bazira uko bavutse cyangwa se abo bari bo muri Kongo, ari nk'aba ejo rwose biri bamubwira ati nyamuneka mudutabarize abantu bo kumushake, bo kuri Mushaki ngo baratakamba kubera ko hanarizwe n'ingabo z'abarundi zitahwemye kwikomwa na M23, ariko mbere y'uko izikomwa undi yahaziheraga iki. Noneho urubanza batanasinye za memo tuya tuvuga abandi Mushaki bo bagoswe na FDLR na Nyatura, nta muntu uri gusohoka mu ariko bari musukontora y'ingabo z'abarundi. Abarundi ngo ntibajya bava mu isantere, bihorera mu gasantere bo nibwo bava mu mujyi, ariko buriya wowe waba uri hari ugiye kubereza amahoro ukajya muri biriya bikuyu ukazabivamo bakwiciyemo se ngo bibere hagati. Hanyuma rero FDLR niyo yagose Mushaki yose nabo Banyatura, aho babwira bati sha turare turye, ngo babwira ati ngo arasinze ngo hari abatutsi bahinze ibirayi muri kiriya gice barimo babisara ati turaje turye iby'abatutsi byose, izinyi bavuga inyenzi zahinze, ariko banabiriye nubwo ntavuga ngo ndabishimagiza. Icyo gihe n'ubundi turufigaruka kuri M23 yagiye ikahafata ikaharekura ikabasiga mu kangaratera, niyo yabateje abishwa, niyo yabateje abo bantu nta bwishwa burimo, ahubwo n'abagome baragatsindwa. Akashaka umuntu uhinga akavuga ngo nzakurira ibyo batahinze akakwicira inka, ziriya nka ariko zikomeza kuba akomeye zarakubabaje. Iyo ugeze ku nka babaje cyane, umuntu wicira ari umugome, ari umugome. Inka igaburira abantu ikafasha abana gukura ikagira gute ukajya guhumbira ku nka. Reka rero n'ubundi tuze kuza gusasanura ibyo ngibyo tubyinjira mu muzingo, ariko wigeze kuvuga kuri ibyo bya Sadeke twaba nk'ababikomozaho kugira ngo twinjire mu kiganiro yabyo. Ubwo Sadeke impamvu twayigarutseho nuko muri minsi niri kuvugwa, bamwe bagira bati ariko izarasa, abandi bati ntizarasa, abandi izarwana, izaboneka ntizaboneka, abandi bati bizaherera mu nyandiko cyangwa bizaherera mu byavugiwe Wendok. Urumva ni byinshi David, isi muri David ubona koko izanze karwana. Sadeke yararwanye n'ubundi muri 2012 ndetse abadukurikira wenda batabikurikiranaga na n'ubu ngubu ingabo za Sadeke izo nyine zarwanaga zari muri brigade yihariye ya MONUSCO, ziracyari muri Kongo. Zimaze imyaka ingahe? Zimaze imyaka myinshi isaga 10 zirira ku ifaranga. Mfasha none se hari ikibazo ko Kongo ari kirarika. Noneho umuntu akibaza niho ngunda guca karongo ngo nawe uranyunganira, niba M23 yaruwiye intwaro izi ko nyine ya Sadeke ihari, M23 ikaba yajyaga muri diru na Kisekedi y'amezi 18 yusi kuko bamaze imyaka 6 muri Saramwe mu ishyamba, ariko indi mwaka n'igice bawumara muri Kinshasa, wa mugani ngo barimo bajya kuri za pizza na Kisekedi. Ibyo byose M23 yariziyuminze ibikorwa bya gisirikare iri kugaragaza yuko Sadeke ihari. Iyo ngiyo tuvuga muri MONUSCO y'Abatanzania, Malawi n'aba South Africans. Rero umuntu akavuga ngo icyabujije iriya Sadeke kurwana iri muri under umbrella ya MONUSCO n'ubu ngubu ntabwo kigaragara ikintu cyatuma Sadeke yishora mu bintu itishe mu mwaka n'igice M23 imaze kubitana yitangiriye ku mupaka wabonagana za Cyanzu n'ahandi ikageraho igera za Kibumba, aho yageze hose za Karehe zahe hose. Icyo ni kimwe. Cya kabiri navuga nuko Sadeke nkuko M23 imaze iminsi bitangaza nayo c'est un pays signataire, ni igihugu cyashyize umukono mu masezerano M23 y'u Rwanda 2013 ni Nairobi. Bakavuga bati rero Sadeke nayo izabanze ikure muri tiruwari impapuro n'ibyo turwanira, izasanga yashyizeho irabishyizeho umukono. Ni kiasi cyo kwibaza rero niba koko hari uruhare yabaragize kugira ngo byubahirizwe. M23 ikabishinjwa yuko bubahirije ibyo yasabaga, ahubwo ikaba ariyo irimo ivuyanga ibintu. Sadeke itarinje mu mirwano nkuko bivuze mu kanya, igahungira za Rwindi ikirukanka aho yakura akabaragaho kwijajara ngo irwana ubu ngubu
ariko kandi ziri ko n'inshuro yabigerageje ingabo za MONUSCO zagerageje kugaba ibitero kuri M23 muri iyi nkuru ya Africa Intelligence na bwiza.com turaza kubibonamo ko M23 ishobora kuba ifite imbunda ziri sophistiqué zirasa indege zo ku rwego rwo hejuru ibyo byose no kuba bashobora kuba either baranabiturayiza bakavuga bati aba bagabo si babandi ibyo ngibyo bishobora gutuma SADC n'iyo ngo ya Namibia nabo bose bavuga bati ntabwo tubirimo turatubireba gusa bose bahahera bakavuga bati ariko wa mugani twajya gushyira ikirenge cyangwa ku kiganza mu mbabura tugashya bagashya meke kuko nabivuze mu kiganiro gitambutse cyagiye tugura ikiganiro ko Afrika y'Epfo yigeze kohereza ingabo muri Central Afrique igihe Sereka yafataga ubutegetsi ibwambaye General Bozize hanyuma igashaka kuzamura agahanga Sereka ikayikubita ikica abasirikare bayo bakirukanka bakava muri Central Afrique muri Central Afrique kandi twarabivuze na za Amerika zavuye Kabul abatalibani bazigose urumva yanavuye Somalia yanavuye muri Vietnam ntibakatwereka ibyarambo n'Uburusiya bwavuye muri Afghanistan mu myaka nka 30 ishize buzanava na hariya za Donbass tuvuga ushobora kuzabona butsinzwe bukiruka ntabwo abantu bita abanyembaraga mu gutsindwa intambara nka ziriya z'ibihugu birwaniramo abaturage babyo ntabwo ari igitangaza rero SADC ntabwo nyibona mu gihe wo kurwana cyane ikintu tugomba kumenya intambara irahenda bafite amafaranga ndashaka kuvuga SADC ije ubwayo noneho yavuye muri amburera ya Loni kashi barazibuze na iyasirarira iyo ntambara ya SADC urabona irashinga idashinga arabyina SADC ntabwo yajya kurasa mu gihe ubona ko isi igeze mu bijyanye n'ubucuruzi kurenza kugira gute kurwana intambara ziraho cyane nka Afurika noneho ifite ibibazo byinshi by'ingaruka za COVID-19 hazaho n'iby'intambara ya Ukraine na Russia erega buriya n'intambara ya Taiwan n'Ubushinwa ntabwo ishidikanywaho buriya abashinwa ko bagurutse indege zabo z'ubutasi amato bayagota bakora imyitozo iriya myitozo ubundi ikorerwa hafi y'imipaka y'igihugu mutavuganaho rumwe iba ari nka kimwe cya kabiri cy'intambara kuko isaha yose baba bakubwira ngo twarwana dore kandi murabona ko twanabyiteguye noneho shyiramo ibibazo by'indwara za hato na hato ubukene buriho buriya rero SADC ntishinga kubyina kwawe ndabona kugoye M23 umuntu akaba yakwibaza ngo ntabwo wenda ngo SADC ngo yaza ngo barwane bahangana wa mugari wa Ford Uwizeyimana yavuze ati zabakubita durahonde na muhoze rero bwari kwigeze kwibwira ingabo za cyati mbona turizabakubita muhoze zikina pana yakajya rega nabakeba baraturanye n'abaturanyi babazanye nk'ababyara RDF rero yinjira miti rero ngo bagaba ingabo zo mu muryango w'ubukungu ibihugu byawo muri Afurika y'Amajyepfo SADC ngo baheruka kwikoma ingabo z'u Rwanda RDF bazishinja guha ubufasha umutwe wa M23 aba nabo nyine baje mu mujyo umwe na leta ya Kongo SADC kandi iheruka gufata umwanzuro wo kohereza ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo twabivuze umwanzuro wabereye nyine muri Namibia bafatiye Namibia muri mu mujyi wa Windhoek hanyuma hakaza ngo mbere yuko iyi nama iba ngo muri uriya murwa mukuru wa Namibia hari habanje guteranira inama ya komisiyo idasanzwe y'ingabo za SADC ni inama yabaye kuwa gatandatu tariki ya 6 Gicurasi ikaba yari yobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za Namibia ari yitwa ngo Air Marshal Martin Kamburu Pinehas ngone Marshal ari gihangange twibutsa abantu yuko n'ubundi mu kwezi ngira kwa 12 igisirikare cya Namibia cyari cyavuye Goma kiyoboye itsinda rya SADC rije gukora ubutasi ngo barebe uko situation imeze ukabona ko Namibia irimo kwikubita mu gituza cyane niba yariye kwifaranga cya Tshisekedi bihagije sinakusimbi kandi iyi Namibia bavuga nta bintu bifite bya gisirikare rero ngo mujyaye muri inama ngo ikinyamakuru cyanditse ko abayitabiriye baganiriye ku mutwe wa M23 umaze igihanganye n'ingabo za Kongo za FARDC leta nyine ya Kongo imaze igishinja u Rwanda ko ari rwo rufasha uriya mutwe wa M23 aha byanatumye nyine ibihugu byombi bitangira kurebana ayingwe kugeza ubwo ibihugu babyicaza bashaka kugira gute kubyunga byabereye i Rwanda Nairobi na Bujumbura so inyandiko y'ibyabereye muri iriya nama rero ngo Windhoek ishinja u Rwanda kugira akabako mu bibazo bya Kongo ikavuga ko hari ihuriro rya M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndabona kuri paragrafe ikurikiyeho ariho batubwira yuko u Rwanda rwahaye M23 imbunda zigezweho zirimo za misile zirasa indege zihanura indege ngo zise n'imbunda zo mu rwego rw'imizinga kuko n'imbunda za artillery ariko nindi cyane kandi koko wareba ugasanga niba koko za MONUSCO zarakandiye kuri M23 zikoresheje kajugujugu ikaba bakazihonda nubwo batabyemera ariko barazihonda ziri hanura
ntabwo zihanura na M23 ntigivuga ko yazihanuye ariko bivuga ko hari indege zagiye zihanuka hanyuma twarabibonye no ku mashusho twarashaka harimo na drone za drone barazikubita noneho kare ugasanga wa mugani nizo atirari ya M23 ni ukuvuga ngo niba yirukankana FARDC kuri buriya rwego ni ukuvuga ko barusha ifite nayo atirari iri hejuru iri ku rwego rwo hejuru ntabwo wakubita umuntu utamurusha atirari kuko urumva atirari byo ni imbogo byo ni imbogo imizinga rero rero tukiri aha ngaha icyo tutakwemeza nibyo Sadek ivuga ku Rwanda kuko u Rwanda ntabwo rukora izo mbunda undi wese nawe yanazigira ariko twakwemeza ko ntabwo M23 idafite umuntu wishyigikiye rwose ibi byo tubyibagirwe ntabwo bishoboka ntiyanamarase n'icyumweru nta kapitali igira y'umujyi urumva ifite agapaka kangana kuriya ngo kabonagana udusoro tuhava se M23 baturyamo urumva bashaka no kuba batanaturya ngo ko badasahura bakavamo rasiyo y'abasirikare yandi bahati yavuze ko afana makenga ngo yabapangiye ngo reshone yo kurya ikavamo imizinga ikavamo izi misile ikindi ashaka gushaka karongo kuri izi misile izi misile nize atirari zo ku rwego rwo hejuru ushyiramo izo za BM ziri bazifite ariko wende imizinga bafite zaba 20 mm zirimo ariko zikaze zidapfa kugurwa no wari wese izo mbunda zirwanwa mu buryo buri conventionnel zigugurwa mu buryo buri convention zubahiriza amategeko no kuvuga ngo iyo uzuguze fagitire yazo na nimero yazo n'iki byose aho zigeze baba hazi buriya koko no kuba yiriza kuriya ari igihugu gifite imbaraga kigafatamo umuzinga umwe urumva bakareba seriyo namba yawo bahita bamenya igihugu cyakoreyemo na fagitire yaguriwe ariko ntibapfa kuyifatanya bayigeraho batese none rero kavuga uti Kongo M23 izi mbunda ntabwo yazigura mu Rwabayanga ntabwo yazigura Kiwanja ntiyazigura na FARDC ntizifite ni ukuvuga ngo FARDC ariko bifite bya imodoka ifite bya BM oya hari bibunda M23 ifite ibyo biri sophisticated yo ku rwego rwo hejuru FARDC bitaragura utubunda twikoranabuhanga dutoya FARDC ifite ibyo muri 60 na kangahe M23 basiga ku ikoranabuhanga ry'imbunda ikabasiga ku ikoranabuhanga ry'ikiri urumva noneho reba noneho meki n'ukuntu Amerika igihe imbunda Ukraine cyangwa Ufaransa n'Ubudage bikabasaba gutwara itsinda nkajya batayo yose yo kuzajya kubaza kuziga no kubatraininga uko bazirwanisha yaba bifaru n'iki byose M23 buri ifite amashuri academy zigisha misile ese yabura FDL ko yari afite nkanswe M23 Rwanda iwabo urasa bamaze igihe kingana bafite M23 maze igihe kina ariko izi myaka irenga 10 ese M23 yageze agira amakadete sha yabuzwa n'iki nifite ba general nabo muri FARDC bavuyemo abenshi ariko M23 kumwe ngo yashinze ibirindiro ifite amatraining wingi yego ariko kumbwira ngo yagize aba officier cadet gihe bapassing none si cyo FDL ifite irusha M23 ntacyo nyine ikirusha nuko uhagarikiwe n'ingwe ivoma ihagarikiwe na FARDC na Kongo bahuje umubano M23 ifite amahirwe ko iri iwabo ahubwo kubiri iwabo kongera traininga M23 karobamo n'uburyo ubona bakora nero n'ibyabaga ngo hari umugenerali watwaye abasirikare 800 n'abana ariko byaje guherahera ntago babikubwira M23 se baba atacashuro bavuga ko yafatiwe Kicanga ageze tubiraho baherereye babazungu na n'ubu ngubu harwo yari bikubwira usanga baratashye iwabo mu ijuru ariko ashaka twikomereza asanga kubafata byavugwaga kwari ukubacyura nuko nkavuga ngo izi mbunda ko M23 ivuga ko ifite n'urwego rw'igisirikare ifite Bintu Keita ubwo yivugiye ko barwana kurusha na zimwe mu ngabo za guverinoma ubwo yavugaga FARDC ntabwo M23 yabyigeze idafite ibihugu by'ibihanganye bishyigikiye nubwo batabitubwira muri bya bihugu bitanu bigize hagarega ikubwira none se mu ntambaro zawe ku isi ugeze hari igihugu kivuga ko gufasha igihe cyamana gishyikiwe n'ikindi nta nubwo uzanarebe na Ukraine n'u Rwanda ntuzaze nta gihugu kibyemera wirukanka nubwo nawe baravuga ko ibihugu bibashyigikiye bavuga yuko ari abantu b'aba volontaire ngo baba baraje ukava muri Amerika nk'umu volontaire special force kavuga tureka agiye gufasha Ukraine nuko nizo mvuga bivugamo kubera ko muri ibihugu byindi bikomeye byo bifite aba reserve bagize hano rero ikintu nemera nanjye ntashidikanya mu byo Sadek ivuga nuko M23 ifite amashyanga akomeye ayishyigikiye ariko adashaka kujya hagaragara bityo rero kuvuga amazina nibyo nakutata tonoma wenda kuko nta proof batwereka ariko kugira biriya birwanisho ni kimwe kubigura ku masoko mpuzamahanga biragoye kugira ngo uri umutwe w'inyeshyamba utagira ibibuga by'indege ntugire iki n'iki ngo urabyigondera mu kabagayininga mu biciro icya kabiri kubirashisha n'andi makosi sibyo ariko M23 mu myaka yamaze yose mu ngiro ariteguraga Jean nyirawo yamaze imyaka 5 muri Sabyinyo yariteguraga ariko Ramonda n'Sinoga yarigishaga se ifite abarigisha nyine nkuko nakubwiye ko byose si plan
si plan ni plan rero uvuga ngo mu myaka 5 ari imyaka bamaze mu ngiro 5 bari muri Uganda hari indi 5 bamaze muri Sabyi aho se bari bicaye buzo bari 18 bamaze Kinshasa n'amezi 18 nabo bararebaga nabo bararebaga oya bashobora no gufata amatutorials ya ntoze ya YouTube bikorana ngo rigeze bakagura imbunda bakaziyigisha biroroshye cyane hanyuma rero M23 rwose Sadek nubwo irimo kurira Mali ese muri Sadek irimo kurira mbere yo kuza kurwana yaje karwana ikava mu marira banza ishaka kubanza gukangata wari wabona abagabo mu kabari nk'umugabo bakajya gushwana umugabo akajya akora za kiribita manika amaguru ku rukuta ati jewe ntimumuze kumungura mumuyigizeyo gusa mbaze mweke ati mumuyigizeyo ntamwica Sadek ntabwo ntekereza ko M23 yayisaba imbabazi ngivuga uti nyamana ntimuzaze ihorere mama nuko na yese yaje urumva bose yarazaga ikabakeneka timuze dusinye umutware impapuro dore imisozi yanyu urumva Sadek rero nibirwana nizirwane turebe imbaraga zayo hanyuma M23 nayo yirwaneho turebe umugabo n'utari umugabo ariko washaka gufana David washaka kwirebera ikibuga uko umuriro uzamuka mu kibuga je ntabwo nkunda abantu bari amagambo ibintu by'amagambo n'intambara nta hantu nabyo tujye no kujyaho David nibarwana tugira gutya isohora amatangazo kuri iryo tangazo ryo M23 irimo kuvuga M23 nayo rero nibirimo kwiga umuco ya Kinshasa yo kujya yiriza nk'impinja ntago mbizi yemi kuvuga ngo bayigaruriye ibirindiro simaje uri ngoma bitubwiye byinshi cyane yavuze byinshi none bya birindiro bayigaruriye yagika byisubiza ikanaharenga ko umuntu bavuga ngo mfana intambara umuntu w'umugabo wamutwara ibirindiro gute kuko imaze kubona ukuri kuko abarundi ntibashobora kurinda hari ahantu wenda ntibanahashobora we never know sibyo batubwiye yuko habagande bari nta kibazo ariko ugiye kureba nahantu abanyakenya badeployinze muri za Kibumba nahe hose hari muri yabice abaza rero bamaze kuhagwira ari benshi nahoze mbona ku mafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga mu kanya mbere yo kuza muri studio abaza rero barimo bakora mucaka basatira Kibumba urumva hano ntambara sha mekene subiriza abe ntambara mbi cyane irimo abaza rero bambaye kambambiri irimo iki kandi ibi bintu bikubwire meke barimo no gushinja M23 kishobora kurimo nayo ikora ibintu bimeze nka gorira nayo yarikuyemo uniform ibyo ni ko leta ya Kongo ivuga kandi leta yako nta kikwiye kuvuga kitari icyo ngicyo kuko urabona David niba M23 tuje ari kurwana leta ya Kongo nta kindi yakayishinje ni nta kindi yakayishinje ariko na M23 kubona ntuze Kinshasa yahinduye umuvuno urumva ikitabaza rendo nayo ishobora kubashokamo igize ishobora itangazo ryasohotse ku itariki ya 15 ishobora kubinjiramo muri ubwo buryo bakarwana ukwezi kwa 5 2023 aho ati the M23 ngo M23 alert the public at large that niki barasa nabavuga twihutishije kugira ngo tazo kutwara umwanya ko M23 baraba ngo babatakenze ntuza Kanyarucinya May 13 20 yo irabeshyuza ko leta yavuze yuko M23 yateye Kanyarucinya ariko kandi Kanyarucinya hamwe aho uvuga nyine abo baza rendo birukankira ngo hari ku itariki 16 z'uku kwezi ndetse ngo leta nyine kanavuga yuko muri icyo gihe M23 ngo yabaranateye agace ka Rusayo ngo kuwa mbere ku itariki 15 leta ikavuga yuko M23 ngo nawe none yaba yaragwanye katurebe ngo ibyo byose ngo bikaba biba mu rwego rwo kugira ngo bahindanye isura ngo M23 urumva ariko ngo bikaba uburyo bwo kurindanya isura M23 ngo leta ya Kinshasa ishaka uburyo yongera gutangiza ibitero kuri M23 munama byabikorwa na Kinshasa ngo to resume attacks on the M23 in the weakness of its attack of Bugusa in ubanza ubu buryo Kinshasa yageze kubukoresha n'ubundi mu gihe cyatambutse itangaza ibintu ariko ishaka kurwana M23 rero ngo ikamenyesha ko ikomeje kuba ukiganza ku kindi no kwizera amasibira byavugiye Rwanda n'iki byose ibintu mundi hore bivuga ariko ikavuga ko yamagana cyane ibikorwa by'ingabo za guverinoma byo kugenda ngo basubira mu duce M23 yari yarasigiye East African Regional Force nk'abafatanya bikorwa ngo ariko ngo kandi ngo bikaba bikomeje kugaragara ko DRC government forces reinforcement in military personnel and heavy artillery weapons in preparation for its widespread attack on the M23 hano baravuga barero ngo biragaragara ko leta ikomeje kurundanya abasirikare benshi ahantu igenda igota ibirindiro bya M23 mu rwego rwo kwitegura widespread attack no kuvuga ngo ni intambara itera ku rwego rw'ibirindiro byose
kuvuga ngo ahantu hose M23 barayigose n'ejo bundi kuri ngoma yarabivuze ko abasirikare benshi bitega ibikoresho n'ibibunda biremereye hano wasomye aho ngaho niho twari tugiye kugera bakagira bati ngo the M23 informs the public that on May 12 2023 ngo abantu 187 zaribwe n'ingabo za leta ko ingabo za leta zatwaye inka koko barazitwaye ni iki conspiracy bari kubashyiraho oya barazitwaye noneho ngo abantu rero n'abandi bantu magana b'abasivile nabo ngo ibyo byose byabaye byatumye bata ibyabo bavuye muri Muyange nturo no mu bice bihakikije ku itariki 13 nabwo ngahitwa Mushaki mu gace kahawe ingabo za East African Regional Force ubwo n'abandi b'abarundi n'abarundi rwose ku itariki bagatanze ku 13 z'ukwa gatatu ngo ako gace kongeye kwisubizwa n'ingabo za guverinoma ndetse ngo nyuma hibwa n'inka 260 ndetse urumva n'abasivilian barahohotewe East Africa was informed barabainforminze SM23 ko byabereye ahantu idakontorora wa mugani nibitaba yarahagumye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibwirwa niki M23 naso ifite iperereza ifite urwego rw'ubutasi ngo kandi East Africa yamenyeshejwe ibyo byose ko byabaye ndetse hari n'imiryango hari witness muri izo family imiryango babatangabuhamya abishwe abasenyewe ibyabo bemeza ibyo ngibyo urabona ko ari amatariki M23 ahere ku 12 igeza ku 13 igeza ku 14 ahangaha z'uku kwezi za leta zongeye kwiba inka 200 by'ahantu hakikije bya village ya Nturo ahakikije Nturo and Espoir Farm muri Espoir Farm ubwo ni farm wenda yitwa ya Espoir they also abducted 8 civilian and shot dead a civilian named habayice ngo batoteje abaturage banica butwa Kirerangerero w'imyaka 52 akaba ari umubyeyi w'abana 8 ku 15 ubwo urumva ko turimo kuza tuzamuka inka 400 nanone zongeye kwibwa n'igisirikare ngo n'abafatanyije na Kongo abita Rushengo Kabati muri ako gace nyine ka Kabati urabona inka amaze kugenda ndebye hano kuva ku itariki 12 inka 600 reka 860 noneho hakaza ziri 187 hafi nk'igihumbi ni hafi nk'igihumbi zibwe mu minsi ngahe mu minsi 1 2 3 4 5 imwe 2 3 4 ni 3 ko ni from hano barazibye n'umunsi umwe 2 3 4 kuko naha barazibye 400 kereka niba batazibye urumva so ukabona ko inka yabaye nk'igikoresho cyitesha mutwe urumva n'indi ntwaro yo abantu bara muri kira gice batunzwe n'inka batunzwe n'ubworozi ariko kandi rero gukora mu mutwe M23 no kwica morale ariko no kuvuga ngo bari abantu turabizi bakunda inka sibyo nibaze turwane nayo n'ubundi byo kwati bazi mbega hano niho navuziraho mu kiganiro nkubwira ngo yaravuga ko ngari provocation and cause as well the displacement biteza nyine abantu bati byabo urumva bituma abantu bati byabo ariko mu bigaragara kubera nyibyo binakubwiye ngo niba hari n'ameretse kubera Bujumbura irimo na Guterres irimo Loni iri ya Addis Ababa yavuga ibya Addis Ababa hakaba harimo n'amazi maze imisi zibiri yo zijya n'ayo masezerano mu tubati n'iki byose mu bigaragara mu ishusho yo kubona nk'umusesenguzi FARDC irimo gutinya gukoma imbarutso ikurikije communauté internationale ibyo birimo iwatchinga kuri Kongo ikavuga iti rero twatwara inka twagira gute M23 taduikarse sasu rya mbere gusa tukavuga ngo byagenze M23 irimo kuribwa bikavuga iti bari yako barimo guhimbira ku nka niki ntago ikibazo inka abantu nibo barimo babigenderamo urumva ariko nibo babigenderamo menye ko kuko dukunze kubivuga muri politique n'ubundi le gouvernement de Kinshasa reste toujours rugara umutekano w'abaturage kuko niyo ishinzwe souveraineté y'abaturage no kuvuga ngo inyeshyamba n'impamvu abantu bajya navuga ngo inyeshyamba ngo zibera mu bunyeshyamba bwazo ntago M23 ishinzwe ibazwa abaturage bo muri b'abakongomani bafite perezida batoye kandi M23 muri tangazo bakongo hari impunzi ziyongereye muri nyine ubuhunzi bwariyongereye muri Kirorirwa abagera ku bihumbi hafi ya 10 bingahe aha Kirorirwa nahoze mbona amakuru ku mbuga nkoranyambaga nubwo nahoze mvuga ngo navuganye na Willy Ngoma ngira ngo numve ko hari cyo yabisubizaho bavugaga yuko nyine hari ugusakirana kwabayeho kw'imitwe yitwaje intwaro iriya y'abazarendo ariko bikavugwa yuko niho navugaga ariko ariko namaka bakwiye kuzasengura bagahatunga itoci bikavugwa yuko
hari izindi auto defense muri Masisi zaba mu bwoko bw'abatutsi nazo zimaze kujya zishyira hamwe zo guhangana n'abanyatura. Abo rero nibo bivugwa yuko bashobora kuba nabo bafashwa na M23. Nibyo nakubwiye ngo iturufurete ikoresha yo kwegereza bari abazarendo. Na M23 nayo iri gushaka uburyo yagese. Ahubwo yaratinze M23. Yaratinze rata. Yagomba gufata nayo imbunda ikayisigira abashumba. Naze basigira. Yakwiye kubikora kare kuko urabona bose kuko yari ziki izagenda. Abo bose basigayeyo bari kugenda babigendera mu baturage bari kubigendera muri noneho abo bantu bitwa ko abatutsi batotezwa nabo bakabageze ku rwego rwo gufata natwe dukora auto defense yacu aho M23 yavuye nibaza ko twibira inka tujye turwana. Erega hari ikintu abantu bakumenya no kujya atagiye kubyigisha. Munyatura ni umuntu ava amaraso urumva afite icyo afite n'imburu udafite nawe uri umuntu noneho ufite na morale urinda ibyawe mwishiza nka muri abashumba. Nyatura ni igisambo nabo bose na FDL ni igisambo nabo FARDC baza kwiba kuko izi nka zose twarwa nuko abaturage nta bushobozi bafite. None se meki uko auto defense ziba zifite backup ya FARDC nizo FDL n'iki byose tuvuge bana ngano Nyatura ziherekejwe n'abo ngabo bose wibeshye noneho wa wundi urinze inka ze yaba afite backup ikibazo nyine yo hano ibi kubera ko aba baturage no bagabigenderamo babigendera biki ko guverinoma ivuga ko na M23 bari mu bitugu uramutse ubatatse na M23 biri hafi aho ngabo erega M23 kandi yaratanze reka hatanga nta nyeshyamba zifa gutanga ahantu bigana nubwo ntabwo je nabyemera ibyo M23 bivuga ntabwo nabyemera nayo ntabwo yavuye hariya hose ntabwo babikwemerera ariko umuntu wagira inama abantu ati niko shaka ko nanjye nawe ndabyara umuhungu cyangwa umukobwa zihanya turazibarusha iki zibaza kuba twari inka zikaziseriva rwose nk'izisavinga kuri safe service urumva akabagira inama akavuga ati namwe nimwirwaneho ndabona amahisha arimo kumpamagara kandi ntabwo ashobora kuduhamagara ngo tumuhereze twanamubaza wenda uko hari abaramutse muhamagare mukaturamagana n'abandi bantu babiri batubwire uko bimeze twabahamagara rwose kuko ganiro uraza no kumbwira uko ibyo bice byaramutse wenda wasanga hatabuze igikomye nk'abanyamakuru abizi Maisha n'abanyamakuru dufatanya gukora mu gace ka Rubavu kandi ukurikirana inkuru zo muri Kongo cyane. Maisha waramutse neza? Naramutse. Waruduhamagaye turi mu kiganiro turavuga tuti kaze neza mboga zizanye. Yego. Mumeze gute mu gace k'uburengerazuba nibiza? Aho ngaho to. Ese Mayi tutarajya ku cyo nashaka kubaza amakuru y'abantu bagiye baburi gurengera mu biza kuko tumenya imibare exacte y'abantu batakaje ubuzima ariko abagiye baburi gurengero hari abagenda baboneka ari bazima baboneka wenda atari bazima ariko hari ikintu wabikitubwira mu gace ka Rubavu. Ya kugeza aya magingo mu gace ka Rubavu bavuga yuko umuntu umwe ari ushobora kuba yarabura ibirengero. Gusa nta kintu ubuyobozi buratangaza kuba wenda uwo muntu yarabonetse. Gusa ejo dufite press conference n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu byose tuzababaza icyo kibazo. Maisha rero uri umunyamakuru ukurikirana ibibera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwaho muri Kivu zombi. Twagira ngo tukubaze uyu munsi haramutse hate hari mumpeko ki mu mpeko tureba ibifatika n'ibidafatika byose tukabikuramo amakuru. Impumeko yo nisanzwe uretse wenda kuba inzego z'igisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo gutegura intambara mu buryo bugaragara. Urumva? Yego turakumva. Ya no kuvuga ngo barimo barikangana kuko ku ruhande rwa M23 mwabonye ko barimo gusohora amatangazo bavuga yuko Kongo za leta irimo kwitegura kubatera ariko leta nayo igatangaza ko bafite ubwoba M23 yuko ishobora gutera umujyi wa Goma. Urumva rero uko kwikangana byatumye ku munsi w'ejo tubona za Sukhoi zitangira kongera kuguruka zijya mu birere. Aribyo bashobora kuba bashaka kugaragariza umutwe wa M23 ko biteguye. Ariko nanone ku ruhande rwa za Masisi na Rucu
aho niba intambara ntiwema kuba kuko ku munsi w'ejo bundi barwaniyeho biti murimbi ingabo za leta na M23 yego za Nyatura zirarwana buri munsi bakajya gutera gusa M23 yibumbiye ahantu hamwe ari nayo mpamvu wumvaga bavuga Wiringoma avuga ko basubiye inyuma 100%, ubwo nyagavuga ko ari 80%, ibyo byose 20% bishoboke kuba ari aho ngaho bibumbiye ahantu hamwe kuko harabibumbiye Rucuru, hari icyaro za Cyazo, harabaraho bitazatebero. Urumva rero ko kwibumbira hamwe bari bategereje ibiganiro hagati yabo na Congo Kinshasa, nubwo perezida wa Congo yahakanye avuga ko nta biganiro azagirana nabo. Urumva rero guhakana kw'ibiganiro kugeza uyu munsi n'inama ya Bujumbura yo muri weekend ebyiri ishize nta gisubizo batanze ku mutwe wa 23, ahubwo leta ya Congo yerekeza muri SADC. Umvise ko SADC yavuze ko izaza gufasha leta ya Congo, ari nabyo wenda hari leta ya Congo ishobora kwikanga yuko M23 nayo ishobora kwitegura izo ngabo, nabo bakaba baravuze yuko mu kwezi kwa gatandatu bashobora kuzatera. Urumva rero kandi na SADC nayo yatangaje ko ingabo zishobora kuhagera mu kwezi kwa gatandatu, ubwo hakiriho urujijo. Gusa urabona yuko umwuka uhari ntabwo ari mwiza. Umujyi wa Goma wuzuye FDLR nyinshi cyane, no ku mipaka bagiye bazishyiraho. Urumva umwuka ntabwo umeze neza, byo harimo kwitegura intambara ku mpande zombi. None se Mayisha, ubundi iyo uvuze nk'aho hantu M23 yakoreye tranchement, ubona ko nta hantu hegereye cyane agace ka Nyiragongo, ngira ngo n'umujyi wa Goma ubarizwamo, kuki abantu batangiye gutekereza Goma kurusha ahandi hantu hatandukanye mu birindiro bitandukanye by'ibyerekezo M23 irwaniramo? Wajya Ishasha mu gace k'amajyaruguru, wajya za Mweso mu gace ko hagati, wanareba mu bice bya Mushaki hari n'ibibazo mu gace k'amajyepfo. Kuki abantu batangiye gutekereza kuri Goma kurusha aho hose? Iteka abantu batekereza umujyi wa Goma kuko ari utuwe n'abaturage benshi cyane. Ikindi nanone ukaba burya ibyaro byegereye M23 benshi barahunze. Ariko nanone ngira ngo bumvise yuko Congo yakomeje kugenda irega ingabo za EAC ivuga yuko ngo M23 itavuye Ikibumba, kandi naho Ikibumba bashobora kuba baribumbiye muri iyo misozi yo hejuru. Ikibumba bayivuyemo ariko bibumbira muri iyo misozi yo hejuru. Imisozi yo hejuru ya Kibumba bujya ni hehe? Ku bantu bahazi hari za Kimoka, hari za Kanyarucinya, hari za kiriya kirunga niba ari ikihe, Nyamuragira. Kimoka ntabwo iri hariya. Kimoka iri hejuru y'Isake. Okay, Kimoka iri hepfo nibyo. Muri Masisi. Urakoze cyane. Urumva M23 iyo yagiye yibumbira ahantu mu duce dutandukanye, ikava ahantu ikibumbira hamwe mu gihe bari bategereje ko hari ibiganiro byaba. Urumva rero kuva mu mujyi wa Goma kugera aho bari na atari ibirometero na 20 byabamo, ariko ntibyarenga ibyo. Urumva muri kwa kwibumbira hamwe bagiye basabwa kuba bari ahantu hamwe, bari hafi ya kilometero 20, kandi nawe imirwanire yabo urayizi. Ntabwo nyizi neza ko ntarabona barwana se. Ariko urayizi kuko ushobora kuba utarahagera bari kurwana, ariko wumvise ko birukankana abantu mu minsi 3 bakabagenza ibirometero birenga 40. Nicyo nashakaga kukubwira. Ubwo rero niba abantu bakwirukansa ibirometero 40 mu minsi 3, bakaba ari mu birometero 20, ubwo yiyemeje kurwana, nawe urabyumva uko byagenda. Gusa habuze imbarutso. Leta se ubu yo yaba yagarukanye ubukana ikirukansa M23 ikayirenza no muri Sudan? Ntacyo mwijeje.
ubundi abarwanaga ko ari babandi se hari cyahindutse uretse na bariya manza intambara ya 2013 iyo urebye ubona itandukanye n'iy'ubu ngubu cyane ariko kuko wa mugani wabo ngo inyeshyamba uzajya kubona uyibone yambaye bullet proof ifite imbunda zigezweho urumva iby'icyo gihe n'ubu ngubu biratandukanye cyane kandi si niba za mu mezi abiri niba ari ingabo za Kongo zarafashe imyitozo ihambaye irenze iyo bari bafite nubwo bagiye bajya kwigira hariya za mu bubambiro niko ibigishwa n'abariya ba Wagner ntabwo wakwigishwa n'uwananiwe kuko Wagner nawe yagezeyo ikoma biranga. None se akabazo ka nyuma nakubaza kugira ngo dukomeze n'ikiganiro, hari n'abandi duzuramo kuduhamagara. Ubundi kubera iki abantu babona intambara ya M23 y'aba FARDC ariko bakibagiza ko bafite interposition forces zibabuza kurwana harimo na EAC? Ubundi uwashaka kurwana we EAC yamukundira yamwemerera? None se EAC ko yaje guhagararamo hagati bategereje ibiganiro leta ikaba yarahakanye ko nta kiganiro izabyana nabo abo bandi bo bazajya he? Nyine izabajya hagati biragoye. Maisha rero ndumva twakurekura, urakoze ku mwanya uhaye Bwiza TV na bwiza.com, ukomeze kudutarira amakuru nyamuneka urebe niba kubita uzahita tubwira wowe uri hafi yaho. Se ni Bwiza burya? Ni Bwiza. Umbona henshi? Cyangwa uko wumvise Kayiranga acecetse? Ntabwo rigeze mwumva. Ushaka ko mvuga iki se shamayi ko mwuka waheze sha? Neza. Ndakomeye ariko wohereje igituma mvuga nabyemera. Navuga none. Ngohereza kuri mamo ye ngo ni 0782 no gukomeza. Nayo muhaye ni momo. Nyivuganye rangiza 0788. 55 kiravuga. Ayo ubuhaye amakuru se. Shaya makuru yajya mu cyungo bigakunda sha abana bakaryama neza basi bagasinzira. Cyane. Aho guma mayi. Urakoze cyane Maisha, urakoze cyane Maisha rero akaba ari umuyobozi wa chaîne bita Bingwa TV na Bingwa News TV. Bingwa News TV. Wahasanga amakuru menshi nayo avuga ku busesenguzi ku ngingo zitandukanye. Cyane Kongo nawe. Cyane Kongo. Nawe no umutekano nta Maisha aba muri good governance. Aba muri good governance umutekano. Yego rero urumvise ibyo Maisha tubwiye. Nawe aragira ati ruri hafi kwambikana. Ati hafi kwambikana ati kandi mu mezi atambutse ntabwo twatwemeza ko Kongo yijajaye ku buryo yaza irenze imisozi yonze kubitirenze. Nta kizabifite. Nta nagishya. Nta gishya. Itapigwa. Itapigwa. Itapigwa kabisa. Sha noneho baravuga ko Kongo ubu yamaze kwijajara igatereninga abasirikare benshi. Ahubwo uzarebe imibiri zagafata ibibunda byinshi, fata ibitwaro byinshi bazibeye. Ziriya baguze. Bira byose ntuza kanisi sinabivuze ati izi mbunda rega dufite ati niza abakongomani n'izigihugu cyacu. Ati bereke tuzazifata. Buri ngo navuga se ati nibazigure ni gifuti. Ngo ni gifuti bategereje. Reka dutegereze rero tuzarebe n'ubundi hari abandi bavuze twaza. Reka tuhamagare Dieudonné. Wamuhamagara natwe twumva uko ahumeka. Dieudonné ko muri masteranga ibintu by'u Burundi ino ngingo arakandiraho. Dieudonné. Ubwo sarusesengura nkawe. Ntabwo ndamukoresha mu musesenguzi. Asanga akora mu ruvugiro muri no mesi. Nta kibazo wamuvugisha tukumva nayo icyo abitekerezaho. Ese ndabimbwira wowe ko nawe ni kwibona uko Maisha abivuga ko M23 yakuhagiza Kongo. Jewe iriya selection mperukiyeho niyo mfitiye ho dute kuko niba ingabo ziri hariya zigeze ku bihumbi bisaga 7 byo kujya hagati y'abarwana nazo zishobora kubahiriza mandate zifite zikajya hagati zikabuza kurwana. Abantu rero bizirikane ko hari igihe zirangabo z'Abagande abanyakanya n'Abarundi n'Abanyasudani uzashaka kurwana zishobora kumwitambika zikayimubuza. Ibyo ni mu gihe Dieudonné atari kuboneka reka tuvugishe B&M. Ibyo nabyo ni ibintu bishoboka cyane kuko ntabwo zagiye hariya kurera amaboko. Igihe zitarahava zifite manda yo kubuza abantu zishobora no kuba akaryo keza kuvuga ngo reka twerekane icyo dushoboye. Wewe warashe hariya stop ntongere kurasa M23 don't advance
FARDC do not advance, ibyo byose birashoboka. hanyuma ikindi nakubaza Bakaberekana akamaro. urabona igihe abantu bakomeza gushotorana no kwita ko bitana bamwana umwe abayigira mwiza undi akigira mwiza umwe azatambuka ku ngabo za East Africa agiye gushotora undi. Nibyo nakubwiraga mu kanya nyine ngo buriya ntabwo uri kuba badashaka kurwana ahubwo afite birantega zimo kubabuza kubasa. Avuga ati n'inzu urasira rya mbere. Birantega ariko njye mbona atari yase. Birantega ntabwo ari yase. Uko yase niba bayicaho bakajya kwiba inka bagatwara abantu kusumba iki maze ari iki. Ariko hari z'abagande bagaruje urumva kandi abo bose bari muri yase. Ariko bureba iki cyose cya Masisi. Kandi abantu banarebe ko yase ifite icyuho nyine cya komandoma. Niba Afazari ataraza, Afazari bundi ntabwo araza wowe muri Kenya. Ntabwo araza. Ntabwo araza Kongo yaramwihariye. Ubwo urumva rero yase n'ubundi ifite icyuho muri komandema generale. Ubwo Muganda boss watabyemera reka vuga ko Kongo ari boss kuko ngo niba budget. Ubwo rero Kongo yitabye. Yes. Hello. Waramutse. Hello. Waramutse. Mwaraye, mwaramutse. Tumeze neza. Iyi ngingo urayivugaho iki yo kuba muri iyi minsi ine abantu bo ku ruhande rwa leta bashinjwa na M23 gutwara inka zigera mu 1000 z'abaturage mu itangazo M23 yarayisohoye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2023. Actually leta icyo nabivugaho nuko leta irimo iraprovokinga cyane M23. Leta irimo irayiprovokinga cyane atari M23 yonyine buriya na East African Region Force nayo irimo iraba provoked kubera ko niyo barumvikanye ibintu uretse allies babo bari muri East African Region Force aribo Barundi ubundi abandi batari allies bazanywe na peacekeeping mission yego bari provoked bose kubera ko ibyo FARDC na leta na Nyatura na FDLR bari gukora ni ukugira ngo barebe ko isasu rya mbere ryava mu mututu w'imbunda ya M23 kugira ngo byitirirwe M23 ko ariyo ya violatinze ibyo bemeranijweho ariko ibyo bifuza ko M23 igaragaza ko ariyo ya violatinze biri violated already bamaze kubiviolatinga bo kera yego ibyari ibiganiro babiviolatinze bajya gukava kuko nigeze kubona message abaturage b'ahantu za Mushaki batabaza bavugaga bati FDLR yaratugose kuva M23 ivuye hano FDLR yaratugose irajya mu birayi igakura ngo irikura ibirayi by'inyenzi kandi igomba kuzihiga zose mpaka izimaze ibyitwa by'umututsi n'undi wese wumvikana na M23 bagomba kumwica. Abo nubwo Kongo igivuga ngo Rwanda ntabwo igisobanura ngira ngo sometimes ishobora no kuba ivuga ukuri. Abo bantu n'abanyarwanda bagiye gutoteza guharasinga abene gihugu. FDLR n'abanyarwanda n'abanyamahanga bagiye gutoteza bene gihugu kugenera bene gihugu uko bakwiye kubaho ariko bakabikora gutyo. Niyo mpamvu ugiye mu rurimi rwanjye rwose ntajya nifuza ko rwanahinduka paka ubutabera bubonetse ku batutsi n'izindi nzirakarengane zo muri Kongo. Gisekedi nzahora mwita FDLR kuko ni FDLR mukuru uzihagarariye kuko already we yamaze no kuba umuvugizi wabo. So rero ikintu mvuga kuri izi nka banyaze na gahinda ariko ni provocation kuko umuntu kera tukiri bato mama yajyaga atubwira abana banjye mujye mukora cyane nubwo hariho ibibazo intambara zitutangatanze intambara yasiga imfubyi ariko inzara ntisiga imfubyi. Sinzi niba wumva icyo kintu. Yego. Intambara yasiga imfubyi ariko inzara ntiyasiga imfubyi. Impamvu inzara itasiga imfubyi ni uko izinga urugo rwose ikajyana.
so FDLR rero nabo bamaze kudecidinga ko kudesida ko abanyekongo bagomba kwicwa mu nzira zose zishoboka. Bazabica kubera kuri iyo cut off iyo uko kubazenguruka ntatarabuke ibyo yakariye bakabyirira abaho ngaho n'amazi. Njye nigeze kuba muri situation yo kuba mu buzima buzengurutswe gutyo n'amazi ntabona n'uburyo njya kuyatega. Aribo abo bagabo bonye wundi wabikoze. So hanyuma rero uyu munsi uyu munsi urayibona ute kugira ngo twihute tukubite situation y'uyu munsi rero situation y'uyu munsi ukuntu nyibona ndabona nyine ko M23 niyo yavumiriya je nigeze kubabwira ngo ni iminsi 60 niyo yo yakwihangana ntigire isasi sohora iminsi nabahaye ntago iruzura yaba yuzuye yaba ari imbere yuko yuzura bo bazaba bamaze kubarasa kuko niba bashobora kwihanganira ko bamara izo nka z'abaturage ubwo butunzi bw'abaturage nabo baturage bari kwicwa igikurikira nibo M23. So ni provocation iri gukururira M23 kugira ngo bayifate ifoto ya nyuma iyo bashaka kuba ariyo berekana kugira ngo bakore ibyo bakora. Nkaba narangiza ngira inama M23 ntibagwe mu mutego bari gutegwa nabo bagizi ba nabi. Nibyo ndemera ko bakwiye gutabara 100% rwose izo nka zirandya yo barasi nka yo bari kwica abana bari kwica abagore bari kwica amatungo birandya cyane umutima wanjye warabuze. Ariko nanone sinshyigikiye ko bakwiye kugwa mu mutego w'iyo wabo bagome ntibazigere baba ba mbere barashe. None ko wumva hari imirwano yabaye n'ubundi hari yabahe David ngo yabaye hera biriya basohoye ku itangazo bya Kanyarucinya apana n'ahandi bavuga ko barwanye yabaye M23 na FARDC nta ruhande rubyemeza ariko nta ruhande rudafite urubogamiro rurabyemeza. None se wabyemeje M23 yo aribyo yavuze ariko birahari ko barwanye birazwi ega ntago amakuru ari uko bagomba kuyatwemereza bo ubwabo uko urumva haba hari za informa abantu baba bafite ariko biravugwa ko barwanye byo rwose. Urumva ibyo ngibyo no gucinya ikintu bita gucinyiza urakizi umuntu akagucumita inkokora akareba hirya ntihagire umenya ko ari wiyiguteye wowe ukaba ari wowe umenya ikikubayeho no gucinyira umwe muri bo ubwo yabikoze umwe muri bo ubwo yabikoze undi. Ikindi Maisha yatubwiye ko ku mipaka haronze za FDLR mu mujyi wa Goma nuko bose barikanga ko M23 ishobora kubafatana mu mujyi wa Goma. Nawe ni kubibona se koko? Barabyikanga ariko ubundi se FDLR babonye none isigaye irusha ubushobozi Wagina itagira naho yahungira. N'abasazi cyane. FDLR yahungira cyangwa FARDC yahungira he? FARDC na FDLR baza mu Rwanda bahungira mu Rwanda na Wagina yahaza. Wagina biragoye kwinjira mu gihugu cy'abandi. Urabona biragoye cyane Wagina kuba yasikinjira mu Rwanda ngo irahunze burya umucacuro biragoye ariko FDLR bavuga bati twebwe turatahutsa hano iwacu ntabwo baza nk'impunzi bo baza bati muri Kongo byacitse twe turatari. Yego FARDC bahunze mutatangara wa mugabo bamwita Constandima ukuri kw'Imana wa Constandima aje mu Rwanda ariko umugata ariko ibintu sekeda ariko dukorera gukorana na FDLR mu buhunzi. Okay so reka tugushimire rero turakugarukaho n'ubundi. Murakoze cyane. Ese kuki abantu bose bumva ko M23 itaneshwa bose bumva ko ifite amaboko aruta kandi nawe no kufite ugenda nkubona burya nyine intambara impamvu jewe genda shera kuri experience byabaye kuri FARDC none zigeze Igoma yagiye kwirundira Igoma ariko ikibumba atarahane ashaka kuvuga ko ari ibyaro ntacyo abamariye. Rumangabo ni hari ikigo gikomeye uribuka ngo Rumangabo ikigo cy'abaparakomando cya Rumangabo ugeze ucyumva cy'uri umwana ariko
none se bavuye za Canzu bari hehese mu Ventura sera hari Rumangabo ntiyatanze nayo nyine niho niba FIDC ifite money power yicungira military infrastructures and facilities umuryango FIDC ibabwire ngo iki nayo nyine niho yahiriye mu Ventura kugira ngo uyu munsi nayiricuza ko ibyo yakoze Kenya barimo kwishwa n'imbeho Kenya irimo gucungira ikigo leta ibere mu bigo mu mazu n'iki n'ibintu ngibyo ugira ngo leta noneho reba ngo mu Ventura asubiye inyuma leta yahombye iki kwasubye imikibonera ibirindi bitarasha nuvuga ngo leta ntacyo yaho ntari cyegeze yunguka mu Ventura yararwaniye urumva we ntabaze no bahakomerekeye ariko basubira inyuma leta ihafata nta gikomere nta n'umuntu ugize gute irongera hasubira erega nuko aribwo abantu wamwita Hello? yes Diodone waramutse mwaramutse cyane iyo hakurya y'amazi mumeze neza aje mbona akazuba kariko karaka kwe ajya mwe nimuturi inyanja basha yego ubushyuhe ni bwose igihugu cyose kiri kuri ocean harashyushye cyane birumvikana cyane gose gusa aya mezi n'amezi agira yinjiremwo ubukonje hanyuma turi kuganira kuri M23 n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo wigeze ubona itangazo M23 yasohoye ku munsi w'ejo ya nararibonye rya tangazo ryakubwiye iki oje nta kintu kinini ryambwiye kuko amatangazo yama yasohotse bakama bariko baravuga yuko FRDC nihirahira ikabasotora bazokwivuna ariko sinibaza ko ya FRDC itarabasotora kuko mbona umenga irabirembeje umugambi ugejeje kuri kubwanje rero ntiwari umwanya w'amatangazo ahubwo wari umwanya wo gushira mu ngira amatangazo yose yagiye irasohora kuko nta sura bariko baratora yindi kuko ntibariko baraburana na FRDC ntibari muri sentare urumva bakubita bafangura bikava mu nzira umuntu iyo ramba barira haringiramwe amajambo y'igifaransa umuntu iyo mwaveritishije rimwe canke kabiri gatatu nta kindi kiba gisigaye nuko mufatira ingingo kuko mu Kirundi wacu bavuga ngo kabiri karazigwa gatatu nibara byumvikana umuntu aguteguje rimwe ati iki kintu kagisubira ndafata ingingo ukagisubira kabiri ukagisubira gatatu aba yakubwiye ati izo ngingo zawe ugomba gufata ntazo mbona zifate ukabona igihe cy'amatangazo kirangiye cyangwa kidakwiye kubwa igihe cy'amatangazo cyararonse umwanya wo kubaho nibaza ko hari hageze igihe aho kijya kumera tukaja mu bikorwa kuko abo baha amatangazo ariyo FRDC yoyo yaramaze kurodeploya gushasha abasoda bose baragenda mu bibanza bitari bike barereka M23 ko intambara bo uko bamye bavuga yuko atabiganiro bakeneye yuko intambara bayiteguriye none M23 iza gusubiza umuntu ariko arasaba intambara ikamusubiza itangazo cyangwa iyo musubiza intambara nkuko bobo bariko barayitanga ubwo surumba itabirenze ku masezerano heka nibiganiro yabirenze ku biganiro uko yubahereje ibiganiro nyabiganiro yarabitumiwemwo nta biganiro ifise intuze M23 kuko ntavyo yigeze itumirwamwo nivyo yakoze ni do bonne foi icyo gukora ikintu kugira werekane yuko wewe kumbure wubaha n'ahandi niyo yari kuvuga iti je nta biganiro nzi ibiganiro nzi twakoze ni vya Ethiopia ni vya Nairobi vya Nairobi ivyo yatumiwemwo ibindi byose vya Bujumbura vya Nairobi ubu ngubu bushasha ntabyizi kuko ntiyatumiwemwo muri make yagiye mu mata nk'iki nuba atashaka kuvuga nuvuga ngo yagiye mu kirori itatumiwemo ahubwo ntiyanakigiye mwipfumu ikijamwe ahubwo yatamvye ururirimbo itazi uwaruvugije ubwo nukabije Diedone
none nimba Bertrand Bisimwa afise ahantu yasinye ku masezerano ya Bujumbura naho twereke avuga ngo M23 witegerezwa gusubira inyuma ngo igasubira muri Sabyinyo nkuko bo babivuga nukuri ndaheza ntsindwe ndaba ndi mu makosa je ndazi ko ata Bertrand Bisimwa yigeze asinya ico kintu canke Lawrence Kanyuka canke numwe muri bawiri ingoma ba porte parole nta numwe ico kintu yigeze agisinya none woja gushira mu ngira ikintu utasinye ikintu batakweretse ingaruka ukavuga ngo yego turemeye kubahiriza ivyavugiwe Bujumbura vyavuzwe nkuko ugenda vyumva ndino niko nabo nyene bavyumvise. Hanyuma hari ikindi abantu bari kuvuga bavuga ko ibi amatangazo ari gusohoka yaba ku ruhande rwa leta yaba ku ruhande rwa M23 byose bigaragaza intambara bigaragaza umuhumuro w'intambara nawe ni kubibona jewe novuga ko umuhumuro w'intambara uzoba bivuye kuri M23 kuko FRDC yoyo yamye ivuga leta ya Kongo neke kuvuga FRDC leta ya Kongo yamye ivuga yuko atabiganira ikeneye ubu none irashizeho strategy zose zerekana yuko yiteguriye intambara M23 naye kavuga iti twebwe twaremeye gushira mu ngiro amasezerano yafatiwe za Bujumbura na hehe yo gusubira inyuma byumvikana ko M23 nimba igomba intambara yaramaze kuyihabwa kera ikaba ibona itagomba intambara naho nishire mu ngira ivyo yemerewe mu masezerano ya Bujumbura ivyavugiye Bujumbura isubire muri Sabyinyo aho intambara izoca ihagarara kuko bazoba batsinzwe kandi leta ya Kongo nayo izobironse ivyo yarondera. So ukabona nawe ikikwiye gukemura ibibazo cyangwa gukemura ibi byose kurangiza izi nka z'abantu zishimutwa abaturage bakomeje kwicwa ari intambara mu bisanzwe je uko ndakibona ni ingingo zibiri mu bihugu kwinjirwamwo na demokarasi kuko ni nabo byo vyayishizeho amatora ntiyinjirwamwo na bose hariho abantu baba bajejwe gutorera abandi bashizweho nk'abizigirwa kuko baba babona politike y'igihugu ingene iriko iragenda. Kongo rero novuga ngo abahanzwe abanyagihugu bahanzwe mu buseruko bwa Kongo M23 bayibona nk'uwo yiserukira mu bibazo vya Kongo. Bivuga ngo M23 niyifata nabi ikibazo c'intambara kizogumaho kandi kizoba karande ku magenerasiyo menshi muri Kongo. Niyifata neza inyishu y'umuti uzoboneka. Ukwifata neza ndiko ndavuga nuko ihaguruka ikamenya icyayijanye hariya. Twibuke ko abajwife mu kuronka isi yabo bayironse nasiyozi nizikoma induru ibihugu by'abarabu byabahagurukiye byose byabahagurukiye muga nticyabujije yuko abayahudi baronka isi yabo nabo rero bakwiye ibyabaye bikwiye kubaha akarorero bakavuga bati naho induru uzovuga naho nasiyozi niyovuza induru nitwe tugaruka kuhagwa kuko burya nasiyozi ni ivuza induru mu nyungu z'ibintu byinshi ugiye kubiharura atari n'inyungu zabe n'igihugu bari hajya rero nihaguruke ifate inyungu zabene gihugu ibagwanire kuko igwanira agataka kayo hanyuma induru zizosure kuvuga mu nyuma mugabo bamaze kuronka agataka kabo mugabo akagomba kuja kubahiriza ivyo abanyagihugu bakora abanyagihugu bambe kubahiriza ivyo za nasiyozi nizisaba niki nukuri kw'Imana ndakubwiye yuko kijya gihugu nta mahoro kizoronka kuko abanyagihugu baho ntibaraca mu jisho ngo babone mbega M23 niki kuri bo ngo biyamirize leta ihari hanyuma bavuge twe dukeneye amahoro rero ingingo nuko M23 ikanura ikamenya ikiri kwiragwanira kandi ikamenya ko kizova mu maboko yayo ubwayo atanasiyozini ataba atera nkunga atabandi bazoza kuyibaronderera. Aha reka rero tugushimire nawe Diedone kireka niba ufite ubundi butumwa wahereza abakurikira bwiza.tv.com kugira ngo dukomeze n'ikiganiro. Ya jewe ubutumwa akantu numva nohereza ko burya
abanyagihugu abenegihugu ba Republique Democratique du Congo barakwiye guca mu jisho bakabona yuko leta ya Congo niyo mu bisanzwe yagirizwa amabi yose bayakoreye hariya. Uti nibo yagirizwa ku kubera iki? Kuko Tshisekedi antake president nabo yasubiriye bose kijya kibazo iyo bakagomba ko gitorega umuti baba baragitoreye umuti kuva kera. No kuvuga je ku bwanje novuga ko bagize ico bita haute trahison. Kuko kujya guhamagara imigwi amajana n'amajana ivuye ku isi yose ngo nibaze kugwanira ku gataka ka Kongo, kandi abanyagihugu ba Kongo bategerezwa gutorera ikibazo umuti wabo. Ijya ni ereri ikomeye cyane. Abanyagihugu rero bari bakwiye guca mu jishi ba Kongo bakamenya yuko umuti uzova muri bo, bakabanza bagasaba leta yabo ikirukana umuntu yitwa umusirikare w'umunyamahanga wese akava ku gataka ka Kongo, hanyuma nabo bakicara bakavuga bati ko twese turi abakongomani, ubu ngo dutora umuti w'iwacu, niho ikibazo cya Kongo cohera. N'ayandi hakiriziga ngabo zose ndakubwije ukuri imyaka izohera n'iyindi here atamuti barapfa baronse mu gihugu cya Kongo. Ariko abahanga bemeza yuko niba nta gusubije inyuma uko Kongo yatabaje abayitabara na M23 itabuze abayiri mu bitugu, kuko bivuga ko nta mutwe w'inyeshyamba wapfa kurwana ngo ugire resistance udafite abantu bagutiza amatwi. Hanyuma buri wese atabaje wishyikiraho ikibazo kiri heza. Urumva ni ya ntambara nyene, kandi iyo nayo intambara y'ibihori iryohera inkoko. Urumva abanyamahanga bobo baje inyuma ya M23 baje n'inyuma ya leta ya Kongo, ni bimwe byo guteranya abantu kugira ngo nawe ucuba kiruhande buri ibi byabo. Rero M23 ni hitemwo kimwe mu bintu bibiri: swate kugwana urugamba rw'inkundura rwa nyuma ruhere ifate teritware, swate ishire hasi bigwanisho yemere yuko leta ya Kongo iganza teritware zose. Kuko nibitagenda uko nta mahoro azoboneka. Nahandi byo ni bimwe byo kubalansinga, ingufu zimwe zikaje inyuma ya M23 izindi nguvu zikaje inyuma ya leta, bakama mu migwani idashira kugira ngo igihugu kibandanye cibwa. Birumvikana. Turagushimiye Dieudonné. Urakoze cyane rero Dieudonné ku kiganiro haye bwiza.tv.com. Ukomeze kugira ibihe byiza uherereye. Murakoze cyane namwe. Ariko ni ibi duhora tuvuga pe. Dieudonné ntajya ashyiraho imiyaga. Ntasi imiyaga yashyiramo. Aravuga ati bano bantu ariko afite ingingo zumvikana, aravuga ati kuko byo bavuga ati M23 ntihitemo kurwana inkundura cyangwa bivemo nyine ishirase abantu bavuga bati turatsinzwe turarambije, noneho mu izina rya Yesu Maria Madalena inde rwose arahe ntituzongera guterura imbunda, tubaye inganzwa ije ikora ibyo ibwiwe, irye ibyo bayigaburiye. Urumva hanyuma ibyo kugumya kurira ibireke byo kugumya kurira ngo yate n'impunzi ivuga ko irwanira, uvuga ati twarahanyanyaje ababyeyi, ariko biranga murabona isira twicariye pe. Burya twajyaga kurwana tuzi ko bizacamo, none turaneshejwe birarangiye. Kuko bitabaye ibyo ngibyo abari guprofiteramo ni abapoputiniste, ni abagurisha intwaro ku mpande zombi. Izo misiri barimo kuyishinja ko ifite, n'izo ndege bashinja kandi Kinshasa yerekana izigurutsa yuko izifite. Yego irimo nazi testing yereka ati sha mwibeshye. Ino ntambara rero ya Kongo irimo gukiza umuntu muri Indonesia. Nabonye ministre wa w'ingabo uriya mu Jean Pierre Bemba aherutse muri Indonesia asura inganda za gisirikare. Ubwo no kuvuga ngo M23 intambara irwara na Kongo irimo gukiza, irimo guhakaza umwana w'umu Indonesia, sibyo? Irimo guhakaza umukanishi w'umurusiya waje muri komisiyo tekinike ya gisirikare yo kubategekera zirambunda, irimo guhakaza umuwagena. Mbega muri make abantu barimo kungukira muri iriya ntambara nabo bajya kubahiriza umutekano. Za Monisco ziracyura amadolari, abahinde, abanepali, bande yande bose. Ese batayo twaze mbatayo yabiyacyura abandi bo ntibayacyure. Ngaho mbwira turaze mbatayo ni ngo ni FDLR. Twaze batayo cya Grand Frère. Niko babita. Si ikiganiro mweze gukora muvuga ko babona amadolari ari hagati ya 300 ku munsi ku musirikare, birumvikana. Cyane ku kwezi ntabamenya. Ariko mu gihe umurusi yabona ibihumbi 2 ku kwezi by'idolari, ubwo ni miliyoni 2 hafi n'igice. Abandi barira mu myotsi. Bivuga ngo rero uko Dieudonné bivuga, ariko kandi tutarajya no kuri Dieudonné mwumvise ko na B&M yavuze ati M23 bayiteza umutego byo twavugaga
ngo hagire urasasu rya mbere ati rwose ku bwanjye kandi ibintu BM avuze nawe akunda ibintu by'intambara avuga ati mwitonde kugwamo bazayibashozeho ntimuzabari mu wowe nakunda ari mu bantu bashaka ko ibintu biva mu nzira ariko BM ntabwo avuga rumwe na Diedone kuri icyo ngicyo Diedone nawe yerekana ko already provocation irahari yarabaye byo kuri gusohora amatangazo we ntabwo abyumva ahubwo ni ikora icyo igomba gukora kirangire cyangwa se koko ifite proof yuko 95% yayo FARDC yisubije kandi yaravugaga ngo bimwe Colonel Zenze yavugaga Kibumba ati tuzabishakira umuti kuzakandagiza ikirenge bizagira Zenze umutera buze manzenze umutera buze Zenze umuti uracyawuvuguta se ko bakurikirana ibiganiro byacu ntazagire ukubeshya urumva wabuze umuti wo kuvuguta hanyuma Colonel Kabundi ntiyabwiye abantu bimwe sati tuzazaga nk'imvura ubwo se ko arimo kubatwarira inka nyine kabyo nabaje buri ngoma bari kuba taramanuka nk'intuzi nk'amahindu rero koko mu by'ukuri tugiye ku mpande ebyiri z'aba twavugishije B&M aravuga ati mwe muretse kugwa mu mutego muri piège y'ubushotoranyi Diedone ati mundi barabashotoye imbere mureke iby'amatangazo no mu Rwanda nahe muvuye turiho guhitamo icyo gukora ntabwo ari twebwe turahaga urumva turanga kugira ngo tugire kandi mu bigaragara B&M yanabaye nk'uvuga ati twagiye tubona abantu ibintu by'ibiganiro tubona TPLF iganira na leta ya Ethiopia hagira ikintu kivamo sofari ikintu kigaragara cyavuyemo n'ibindi biganiro tugenda tuzi mu rwego rw'isi M23 yititsa ku biganiro ubundi byo yagize byayimariye iki ubundi ubwayizi ko izina rya 23 Marise biva ku biganiro yagiranye na Kongo ntitanga umusaruro M23 ni iki kintu ni ihe ntongo yariye ku kijambo ikiganiro igakuramo umugisha ku buryo ikirwanira ibiganiro ubundi yumva iganiriye na Kongo byahavamo iki ko n'ibyavuyemo ntacyo byageze so David basoza ikiganiro twasoza ikiganiro tuvuga ngo ahantu ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ngo kibereye ingorabahizi nuko burimo wese ku mpande belligerant bahanganye barimo gukora rokuru yo kwirukangira ku muti utaravuye indwara barwaye ngikiri leta yakisha siri kubita ku tuzi shaka intambara yarayirwanye ku bitemo 23 isubiza ni Uganda no mu Rwanda irongerera yihagurukana leta ntuze icyama cya M23 kigahurumbirira iteka ijambo direct dialogue ibiganiro nayizi yuko nta kintu byayimariye aha haravamo ikintu kimwe kimeze gutya rero bose bameze nk'abatazi icyo bashaka cyangwa se bameze nk'abadashaka guhagarika intambara kubera ko wasanga maybe babona hari wenda bafite ibindi bintu bashaka bitari ibyo umaze kuvuga haruguru niba ajya ku rugamba n'iki muventura gukubita nimujya ku biganiro nimushaka muzende Europe Geneve nayo hose n'ubundi leta yakisha zagaruka ivuga ngo ibishira muri tiruwari ni gute mwamuzi ko mufite ikibazo hakaba nta muntu n'umwe usimbukira ku cyakemura ikibazo gitandukanye n'ibisubizo byananiranye nuva twasubiza ngo ikiganiro tugaharira abadukurikirana mu commentaire tuzagenda tubibona sinzi neza uyu munsi twigeze dushobora gusuhuza abantu nka batanu ntago twareka gukora icyo ngicyo no umuco wacu nka Bwiza TV na bwiza.com kugira ngo tujye dusuhuza abadukurikire meki washaka platform imwe nanjye ngashaka indi batanu ku 10 baruzuye wafata ino nkuru irimo General Nyagana Ekenge nanjye nkareba indi wereba cyakozwe cyabiravugwa reba kuri basirikare twakoye na buri ngoma yego turakirebaho gifite n'amakomantere 47 turakuramo makeya kuri iki ngiki nagikoze ejo reba ko hari aho wageze nageze kuri Terence Kwizera B&M na Damien Nkaka mbona Marie Gorette mbona Suzanne Generation na Mushyashya Mihigo Sefu kungaruye Patrick Karenzi Kalisa India Rinda aho bantegeye Rinda akomera cyane nawe sinajya kuganira isomye Providence Itangi Pierre Mugisha ndasoreza ku bandi babiri bakurikira barimo Kasongo na Ngabo Ibrahim nawe wareba abandi ngo ndareba kuri Ngabo bamuvuze Joseph Mark Chris Jen Chris Mugisha Damian amuvuze Karangwa yire nibaza ko nabo ngabo rero reka twashimye ba Eric n'abandi mwese mukomere reka rero dusoze rero ndabona ko yango byo twakwe iminota yacu yagiye dushimiye ikipe yose harimo Jado Kwizera wadufashije muri Jado Kwizera Jado Kwizera wadufashije muri kubatiza mu gutunganya barwi n'amashusho y'ikiganiro mbeke nawe ndagushimiye ndanye ndagushimiye David reka dushimira dukurikiye mwese tubabwire ngo ciao uruvugira ubutaha naho ubutaha murakoze cyane